kariba kibone nibo bwithite maandamano kumeneria wongeleko bwagagia na nkuruki makarika ya kari kunyamarua ni borithi barenengerekana ne karikari antuko yegoro areba kuwa kuri omo wone ndi witite na mbere kuri ngurario nyuma ya kurathwa ni borithi kaita kare barachwaga kana bakua barachwa thikaracha mungwana uthuri muriuki aina ndatwetariria ni karikarira ndiathikiro tuko bagukira narua nterecheka baune wadia nyakisi keshikomuke kinothimenti arotiko bubu mu biashara mwe aratigirwe kirimpengu na ungi kwithwa arathi ujana ni kumenya na biashara bakibaune barabashumirite mujana narua na kuthobethia maandamano bakimenerio ntu bubu dote waranti bwene kana askari umwe urankumenya ogeni ogiaki police station ntetegeria beta nani niro banki ndaira nde bampura na bamatoka irondera matokire baye gwato ndamatoka baye wita ndamatoka ba alafu ngarira barare niyo gwetuthiara barare atukube ya barita bambekira bawithiara ngogare acho iro bamatokire na mbechi cyako bambire beta niryabyo irondera ndatiro na ndamatoka ndeto kumara twambiria bambirio tura na tiangasi na baratha muntu umwe customer umwe uba muratha na bunduki bothuku muno na tutikwelewana askari banano tutwageria kuthithia usungusi turi aturi ba market guti askari arare uturamenya guti askari arare wa police station ya Giaki kwa unikio giratumire twithira twina muthuro yo mwingi muno gumo tukubou tukienda ikumenya nate antu bomba ikuya basiethete askari kana bekirite ngusi askari bakeya kuvamia market na kuura antu bakithithagia unyamata bou aipoa nyayo nezire ku make sure nyaba bakuthingatia ora kurakari itoshokerinya aipoa nkatho bonge kwenduka baratonyere askari bakuma town na bakorekio tonya ndukene eu ibaratigire nyabekira mwene nduka mpengo na bamatoka atigwa na mpengo ambapo askari bagiaki baretero beja kumwita mpengo eu wote wamba bwana tanda wa polisi na mawoni lakini ukona kana takabe na njara wamba kire kabao ne aja nonto benga anto watigwa kukaiwa that means bakarate kabe na njara wamba kabaune kendo keke ndigaretie iborishira ye kia ando ekarianto ke koraganto no ando mbero konto ko kuiyo koriyo ne ando bena mechinka na baka moto engambere keto kuroma ndizi ya na ubangire kendeke asikare barata bantu komuwanja baka ya kuethera bateri ngwa transfer sisi tutavamia hiya na tuweke ni untubura nandi pumbito kujiro no speed anteriji orotombere okana akwa kwina maite ja thithikire na nandi uchunkuni bwite na mbere na askari bra bakagwata maite ja bakeza bakijukire matagaria na tulisemezana jana na nikakuwa mtu wa kwanza kufika na nikaangalia nikaona kweli ilikuwa shida na hiyo shida tumefuatilia na tumejua na tukapatiana kesi kwa the relevant authorities. Iko watu ambao wanafaa kushughulikia hiyo kesi, statements zimechukuliwa na kila kitu ambayo ilifanyika ambayo ilikiuka sheria itafanya nini? Itafuatiliwa kulingana na uchunguzi vile inaendelea. Wakiongozwa na DCI, wakiongozwa na IPOA, wakati wafanye uchungu na yule ambaye atapatikana kwa makosa, sheria itachukua nini? Hatua sawa ina amuna bubu nandi wendi bakari kumenya askari baba kibaune ni bubu ndagwatere we need total reshuffle of all the yes keke ko boromba tokonoga tonengairo askari barabaditi barabekutu barabatemana ibo mea tonekero babega nontore itokorea ogoti jabage ndotomba kwigairwa ntuko chionde na nobo batuya atu barejira kumuturajya kura waja omuntu gutoyeneri mbura gwere aroragirwe ibyo ntu barumarire bareja baratonyero na muntu mora ringo risasi yandi to kurigara atiri imbi gutuma batu atutinaki acha kwetu kwena askari ngurukia magana jairi
kwembesha nya chikwerekana ibarajo kiriendukene Henry itogwetinya Justice K Henry te uwake we sibitari na itokoria thirikari yetu ethingatie na mpwe as soon as possible so that we get answers. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiri Jwa Kangangi.